Pozdravljeni v novi mladinski oddaji. Z vami sem Juca, vi pa se udobno namestite in uživajte. Pozdravljeni na tržnici ob 22. obletnici Metelkove. Začela se obletnica Metelkove, pa danes je prvi dan, pa so pač naredili ta Old Hand Bazaar. Tako cool, no, da treba malo folk prodajati. I'm doing this Old Hand Bazaar, which is happening now. I'm trying to make some connection happening, that we know each other and you know where to find something which you need and maybe to exchange. It's a gathering of people, so every each is doing something or making some stuff or just having something too much of some clothes, for example. Me je Leja, prihajam iz blizu Zidanega mosta in danes tukaj prodajam svoja rabljena oblačila, in retro oblačila moja, iz Anglije, Italije in Slovenije. Pa kmalu zaslužim, ker ne nosim več in mi je zanimivo spoznati nove ljudi. I like shopping. That's it. Would you recommend us? This one, because it's very nice and funny. I like it very much. This one is from Japan, this one from Brazil, this one like India, like mix, yeah. Traveling, check for nice place, nice stuff and mix together. I'm from Korea. Morocco? From Peru? We met in festivals and then they are traveling with us. We stopped in Slovenia on the way back. Someone said, yeah, there is something happening tomorrow. Like, okay, maybe we can contact them. Yeah, alright, come here. So it felt like puzzle pieces are clicking together. We felt very welcome. So that's why we are here. Jazbičev. Jazbičev hod. Misliš, da je kitica zlata, a da je pač pusi zlat? Ja, ena je rumena, pač zlate pa jaz ne vidim. V bistvu do ideje smo prišli tako, da smo se pogovarjali do ene punce, ki zelo rada da. In od tega je prišlo pač tega leteča in iz te leteče je prišlo do realizacije, kako bi to pač izgledalo. Najprej so bili kipci za na steno, narejeni iz kaširanega papirja, z pernatih krilc. No, pa sem pa prišla do tega, da bi to lahko v bistvu dala tudi v nakit in sem prišla do verižic, uhančkov, prstanč. I sell them to young people, they really love to wear it. I sell them for older people, like bachelor parties. Then also birthday parties. It's a perfect gift. To je v bistvu štand Rdečih vzor, feminističnega in kvirovskega festivala, ki se odvija že od leta 2000. In tukaj je par plakatov, majčk in vrečkic, ki so narejeni s tehniko sitotiska. Vsako leto imamo nov motiv in ponavadi nova avtorica prispeva ta motiv. Mi ga potem izvedemo, natisnemo in to je pač kot promocijski material. It has all references to women, to reproductive labor, how the feminists are seen, how the queer public is seen. This one's for you. Tokrat ti izgovarjanje na neprištevnost ne bo uspelo, saj se boš končno zaljubila. Preprosto nimaš izbire, ona pa tudi ne. Usoda bo tako hotela. Verjetno še to poletje. Sem kiparka, sculpture. Predtem je bila tukaj vojašnica, potem so pa zasedli umetniki. To je prvi dan, ko so zaskvotali prostore.
here is usrkam energijo Metelkove in potem jo prenašam naprej. So this is falling, because it's diagonala, it's down, falling down, down, down. It's like where we go now. I ask myself, should I fly or should I lie? It's your choice. Or you fly or you lie. You do nothing or you make something from your life. Ej, hvala vama. And they fly away. Vsi za vino, vino za vse. Pozdravljeni. Tu na grajskem pobočju v Sevnici smo pred leti zasadili 500 trt modre frankinje. Leta 2010 smo naredili v gradu vinoteko in ker smo videli, da lahko v Sevnici vse ostale zgodbe povežemo z modro frankinjo, smo se odločili, da pristopimo tudi k organizaciji festivala modre frankinje. To se je zgodilo prvič pred 5 leti, danes gostimo že 5. V bistvu pa to bila tudi ena podlaga za razvoj projekta Modra frankinja žametno vino Posavja, ker smo vedeli, da je Sevnica in Posavje z bližnjim okolišem in Slovenija kot taka dobra podlaga oziroma ima zasajenih kar veliko modrih frankinj, proizvajalci jo proizvajajo, mogoče ne v tako polnem številu, jo bolj uporabljajo za mešana vina. Smo se odločili, da je mogoče to možnost promocije modre frankinje širše. Bom rekla v Posavju, v Sloveniji in izven. Vinarji so se nam in predelovalci so se nam k temu pridružili z namenom, da nam sledijo na vseh dogodkih. Tako smo organizirali razne delavnice, uredila se je spletni portal modra-frankinja.com, kjer se oglašujejo vsi pridelovalci, potem razni recepti, povezuje se modra frankinja tudi s kulinariko. Predstavljamo se na raznih dogodkih, tako v tujini kot v Sloveniji preko vinskih zgodb, vinskih sejmov in opažamo v zadnjih časih, da v bistvu v teh 5 letih smo zelo veliko naredili na promociji. Žaren, s podjetjem Žaren d.o.o. Ukvarjamo se pretežno s predelavo cvička. Na 18 hektarjih obdelujemo 80 tisoč trt. Kot sem že omenil, pretežno se ukvarjamo s predelavo cvička, vendar sočasno se tudi ukvarjamo z drugimi sortami. V zadnjem času imamo dosti poudarka na modri frankinji. Tako da v letnikih, ki omogočajo, ki so na naravne danosti dajo to, so bogati, skušamo narediti tudi kakšno bolj kompleksno vino. To vino, ki je bilo letos nagrajeno s šampionom, je že bilo eno od teh vin v tej paleti, tako da modra frankinja, barik, letnik 11,
Kot vemo, letnik 11 je bil zelo lep, narava je bila radodarna. Moja osebna strast je potapljanje in v potapljanju smo ugotovili, da bi lahko potapljanje in vinarstvo združili. Tako smo leta 2011 prvič potopili Modro Frankinjo. Izkazalo se je, da je to potapljanje vina izredno dobro delovalo na vino oziroma na samo staranje. Kajti pod morjem na 25 metrih se odvijajo določene stvari kot konstantna temperatura, tlaki so, filtriranje svetlobe. Tako da to frankinjo pustimo eno leto v hrastovih sodih, na kar jo potopimo, sflaširamo in potopimo v morje. Modra Frankinja je? Gušt. Žena. Ljubav. Ja, za mene je Frankinja eno doživetje vina, posebno vino, ki jo spijem v določenih prilikah, vedno pa uživam v družbi prijateljev. To mi je osnova. Zelo dobro vino. Dobro vino. Modra Frankinja je zame zdravje. Frankinja za nas je vino broj 1. Spoštovani vinarji, obiskovalci. Modra Frankinja je sorta, ki dokazano vsebuje največ antioksidantov in to je zelo zdravo vino, tako da ga je treba spiti kakšen deci 2 ob hrani vsak dan. Na zdravje. Vino v pohodu. Odlično vino. Najbolje vino. Kraljica vina. Rastimo skupaj v zaposljive mlade. Že ideja za govornico za letos. Imamo še malo člane, prav da Gre za projekt Rastimo skupaj, ki ga organizira na pobudo Urada za mladino Republike Slovenije, Mladinski svet Slovenije, mreža Mama in nacionalna agencija Movit. Projekt poteka na nacionalnem nivoju, se pravi, se odvija v 12 slovenskih regijah in v Brežici tukaj nastopamo kot regijski koordinator in sicer prvega srečanja od 12. Namen projekta je nekako, da mladi izpostavijo problem in ga potem naslovijo na odločevalce. Mi smo tukaj izpostavili problem brezposelnosti in mogoče problematiko pomankanja podjetnosti med mladimi. Zato smo povabili tudi ministrico, da nam pove, na kakšen način šolski sistem izobraževanja spodbuja mlade k tej podjetnosti in kreativnosti. Res mi je veselje, da sem danes lahko z vami tukaj. Namen tovrstnih sobivanj in tovrstnega dialoga, predvsem pa tovrstnih srečevanj je, da malce oživimo prepletenost in povezovanje na vseh ravneh. Da si hkrati povemo, kaj delamo že dobro, kaj pa lahko delamo še bolje in da predvsem prisluhnemo
vam mladim. Pripravljamo projekte na področju nove finančne perspektive, povezane tudi z zaposljivostjo oziroma opolnomočenostjo mladih, zato da ste lažje zaposljivi. In seveda povezujemo že v izobraževalni sistem tiste note, ki so za vas vendarle pomembne, da ohranijo ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost in tudi vašo podjetnost. Hvala lepa. Meni se zdi, da smo danes mi prisiljeni na splošno, ne vem, vse svoje sile pa energijo vlagati v to, da najdemo neko delovno mesto z dostojnim plačilom. Če ti pa to ne uspe, si pa sam kriv, ne vem. In to se meni zdi, ne vem, skrajno narobe. Če to ni strukturni, sistemski problem brezposelnosti, pol ne vem, kaj je. Če 23% mladih brezposelnih v Posavju, jaz ne morem verjeti, da so vseh teh 23%, da je nesposobnih najti delo. Sem Andreja Petrovič, imam hiško v Brežicah, v Šentilju pri Brežicah. V bistvu je to stara hiška od babice pa dedka, ki je ostala v družini in pred 2 leti sem se nekako opogumila, da bi prijavila sobodajalstvo, da bi to hiško nekako počasi z pomočjo mame in družine in staršev obnovili in jo začelo dajati v turistične namene. Se pa imenuje Vintage Villa pri babici v Brežicah. Je bilo tako, da je bila na začetku res samo ideja, da sem izhajala iz tega, kar mene veseli, kar rada počnem in iz tega nekako sem videla potencial, da lahko te svoje hobije, talente, interese uresničim preko te hiške. Prej sem iskala mogoče druge poti, potem sem pa videla, da v bistvu je to čisto pred mojim pragom. Vprašanje je bilo eno postavljeno, kdaj bomo mi uvedli pouk podjetništva v šole. A zdaj bomo pa kar naenkrat vsi podjetni ratali, pa podjetniki, pa se bomo tržili, pa bomo, dajmo podjetništvo uvedeti v kulturo, pa v umetnost, pa v družboslovje, pa ne vem kaj, pa dajmo zdaj vreden si toliko, koliko se prodaš na trgu. Meni se to zdi malo sporno, ne vem, mogoče zaradi tega pa jaz sem tisti, ko bom verjetno odpadel, ne vem, ali pa ta naša generacija. Jaz mislim, da smo danes lahko dobili različne poglede, različne tudi vzvode, ki jih bo ministrstvo v prihodnosti peljalo, da bomo čim bolj mlade nekako naučili, kako biti podjetni, kreativen. Je pa takšnih metod, vzvodov veliko, samo mladih morajo prepoznati in najti način, na kakšen način lahko svoj glas dajo naprej. Prednost današnjega dogodka vidim v tem, da dobim stik z lokalnim okoljem, z mladimi, z društvi, z inštitucijami, z občino, z ljudmi, ki pač tukaj delujejo. Malo obžalujem, da ministrica ni imela več časa, da bi mogoče ostala pa odgovorila na še kakšno vprašanje. Rabimo več soočenj, različnih mnenj, pa različnih direktnih problemov, praktičnih problemov, s katerimi se mladi soočamo. Jaz osebno sem trudil še naprej, kar pomeni, da še nekaj časa ne bom mogel razmišljati o družini, še nekaj časa ne bom mogel razmišljati o vseh tistih stvareh, katere so se večini populacije v državi zdele pred 10 let nazaj še čisto normalne. Marsikateremu mlademu zdaj pa, ne vem, lastno stanovanje, ustvarjanje družine. To je pa tisto, kar izpade. Poglejmo, kakšno je življenje v majhnem mestu.
Dve dekleti sta organizirali delavnico, kako vrniti stara oblačila nazaj v modo. What else do we need here? Black, red, yellow, and blue, and white. This is, I think, glittery. Glitter. Take all the ones. Oh, it's better that it's smaller, that you can easily... Yeah. Take This one is whatever. really small. Dobro. This is better or Hey, not? I'm sure this one is better. Straight out of bronze. Done. Ja. Voilà. Je m'appelle Anne-Laure et en fait je suis volontaire pour mon EVS de mois à Kashko. Et il y a le centre, il y a MC et il y a la piscine et on nous a affectés à la piscine alors que c'était pas vraiment ce pourquoi on était là au début. En nous disant qu'il faut créer un événement pour les enfants, style animation quoi. Préparer ce qu'il nous fallait, on a préparé des jeux. Et le premier jour, on a eu quelques enfants et on était censé faire ça sur quasiment 2 semaines. En fin de compte, les autres jours, il n'y a personne qui est venu. Donc bon, c'était plutôt cool parce qu'on traînait à la piscine toute la journée, comme tu peux t'en souvenir. On s'est un peu dit qu'on nous avait trouvé cette activité faute d'avoir autre chose. Et on a commencé à réfléchir sur ce qu'on voulait vraiment faire pendant qu'on était là. C'était soit glander, soit trouver un truc intéressant à faire. Tu m'expliquais que tu faisais tes vêtements toi-même, etc. et que tu faisais des pochoirs. Et on s'est motivés, on a dit ok, faudrait qu'on le fasse. Et on s'est dit pourquoi pas faire un workshop pour que moi je puisse apprendre et que les autres par la même occasion puissent apprendre à faire des trucs cool avec leurs fringues. On va les mettre... Oula, on a trop bougé. Bon, attention. Attends, mais laisse pas faire. C'est qu'il faut prendre de l'acrylique. Voilà. Il faut mélanger avec juste 2 petites gouttes de liquide vaisselle pour que quand on lave, je sais pas comment ça fonctionne trop, mais c'est les techniques de maman, les bons conseils. Donc là, on fait notre premier essai sur les t-shirts qu'on a achetés tout à l'heure, du pochoir de la télévision, et on va voir ce que ça donne, et voilà. On a fait l'événement Facebook. Normalement, il y a un événement dans le journal local, et on a fait un flyer trop cool. J'espère qu'il y aura des personnes de Kashko ou des jeunes qui seront motivés. Ça me tient à cœur déjà parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire et on a eu envie de le faire toutes les deux et on s'est vraiment dit que ce serait... c'est un truc qui nous plaît d'abord. Et surtout toi, vu que c'est toi qui maîtrises la technique. C'est vraiment le côté punk, DIY et tout, que tu fais tes fringues tout seul, que tu peux... Tu vois, je veux dire, t'es pas obligé d'aller chez H&M et d'acheter le même t-shirt que tout le monde a, etc. Tu peux prendre un truc banal et voilà, tu peux faire tes propres dessins et les mettre sur ton t-shirt. Tu peux prendre des trucs via Internet, des phrases qui t'inspirent, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est pas une forme d'art, mais tu t'exprimes à travers ça, c'est assez cool quoi. Yeah, but this is... No, it's not too big. It's 3XS. I mean, okay, this is not for me. But you want to do how? You want to put it on your boobs? But I don't know, look. You have deformed nipples. Shit. Well, maybe like this, huh? C'est plutôt sympa. Parce que tout le monde en parle de quelque chose. Des trucs qu'il a créé lui-même. I like this workshop, but I think it should be more people from outside, more other visitors, not just people from MC, to make better promotion of this kind of workshops. I learned how to make
my own t-shirt. I made my book signature that I always put on the end of every story. First I draw that man, then I cut it out of the plastic and put it on the t-shirt and paint it. Donc on est arrivé ce matin, on a mis en place la salle pour pouvoir travailler. Les gens qui sont là, ils sont motivés et ce qui est cool, c'est qu'ils sont assez créatifs. Tout le monde a voulu faire à peu près ses propres pochoirs ou alors rajouter sa propre touche. On est 6, un truc comme ça. Un peu plus. Ouais. Un peu plus de 6. Bon, on va tourner une dizaine. Il y a déjà des filles qui sont parties. On est encore en train de faire des t-shirts. Voilà. Mary je prišla v Krško pred tednom dni. Kaj jo je najbolj fasciniralo? To je bilo za danes vse. Se vidimo zopet čez mesec dni.